voilà ni ame parce que mo kuma ka tibi ali ni malelo e manelo e sika tane soroti ka kuma chedu kenila ou bien me sika trai soroti ka faka gumi bishile bon ate ko duwe ke fongate foi di mo man ni herete voilà anyale fongate foi di mo man herete ni ka ko ke be herele surala bon ni ka mo jebe ou bien ka akudo kala na mandai bina be idabe fa idani be na foya itona finni ba ama ka kuma ju fima ni mo ka kuma ju fo nyima ayan fura le man wo sofrende bon sofrende ni ayiri bale ko sho voilà ayiri flem voilà ayiri bale sanfe doli fana encore ni ale le yiri misen encore voilà yiri ni ale denenti voilà ni ka e be din chama ala tina ka dinga e be din chama ala ni ka bla trikoro ni ma kon ka yiri nta ka barakotu adabe na fato asi atisi ka kuma avec kuma na kerefeli donc kam rolo cha am akemango mais kamriya te cheate mais comment me yiri kan ko so am yiri ni kuma ni folati ka wala nante aya muru dugu muruli si ni kala tu kono aybe shinanali ni ga kodo ke luno bien ni lola mati kodo ka ke luno ko chele ka chenne ka ke ama keta uluna wala ukuso ali doka madima muru ante kuma ikata nyi ngari ka ma ko wanu makere amen ni ile ka ni le jebe mo ba fo ko chenne ka ke ere be nyi ngari ba fo ko tak attaque amake tiens la manke donc avec mo do man ilwa ko so ni ka ke kudo lo mrai kana ka fola ko menen keta bi frabi ou bien bi bobi c'est pas bon l'homme no ibena karado so ni market mais yiri lo mra chamante bi no bola bi va ire tout ka ke yarla non ni betali ni kan na to ere be shiabla kastro fuitalo masri be nate woni bara atekrien yiri ni a be bara ni ke alefle amani donc abe mo da fongal amma ma fu fola lilinya ko sofrende mais adine to ko sofrende ayire imam ko sofrende shol ima shoto ko a dumaro la kana soro kana din to ko labo ko sofrende sho afrende voilà donc ale be baraka yirina yirim be baran ke almeti